Whaafafonga I TALAFOU le TU'AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le TU'AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le TU'AP. E whiwhia lawa e whaatalo whaatu le nei TAEAO o le o ngā totono o ngā ruenga o le nei vai ASO. Ai usi mai a lau whaafofonga I le tautua masani le nei a lau le tio le si ufofonga o Samoa le TU'AP. O le tua tele le whaitau wā whai o tangata Samoa ua lala mapapa au I Niu Sila. Ua whaamawina I fo'i ma le si itia o le a awhia o tangata Samoa I soli ngā tû'ulafono I totonu o le a tunuu. O le mafua angatonu lea o le asiai e whaamasino o le whaamasino ngā whaaitu māloa Niu Sila, le atunuu I le nei vai ASO. Ina ia mai moa ma malama inisio anganu ua Samoa, faatasi ma le whiwhaasoai ma whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa Samoa. Ina ia mawhai o na whisoosoani I le ngā ruenga a whaamasino whaaitu māloa Niu Sila, e fo ia whaafitauli o lo o a awhia I tangata Samoa I sori ngā tû'ulafono, o a awhiai I totonu o Niu Sila. O le TAEAO nei, o le a mai moai whaamasino, I si tasi o vaenga tāu o le anganu ua Samoa le I fonga. O le a whaatinoina e ali I mawhaipule o le āfioaga o vaimoso, I le tā o le sefulu I le TAEAO nei. O le mai ai o lea vaenga tāua, o le a sia I fo I tuunga mau o le atunu u sa maliliu I le whaamai, o le epidemic influenza I le tausanga a feiva se LAU sifulvalu. O loo lango mau I le lava āfioaga. E tele nisi mta upu tāua o loo fia malamalama ai whaamasino mai Niu Sila. E pei o mta upu I le vai tamaina o whanau o loo amatu I Niu Sila. Ai meisi o le mta upu I le sawaina o tina ma whanau I totonu o ainga. Wa amata tapenaga le sa o le āfioaga o Toamua ma Puipa'a le Little Rina. A wale tû'uga fautasi o le whaamanatuina o le ono se fulu tausanga. Ta ua le pule nuu o le āfioaga ia LAU vaalele muli au mano. I lana whaatalanoanga ma le TU'AP. O le vai ASO le nei na toe tatala ai ta alonga le āfioaga. I le nau ta inga ia maua le avanoa e whaamalo stino ai whanau. A wata penango tō le ninga o le fautasi. O ia ile whaamoe le masino a perila. O le alongo alua ia ai I totonu o le fono o le āfioaga ta penanga uma. E vai mamao mo kupulanga. Ai mesio fala pokonga I konga lafoninga. Inga ia fesoso nge ere ngaka whawhiwhio kupulanga. Ia so whiwhio le manu whainunga. Ia a ungai whamongi ngā fuselingi o ngai e. Po le mua, po le mua, o le arkula. Ala e whiwhia. Ala I loa I eilunga kongunga e mou sene. O le tausanga I lua fes furmaleiva. Sa tāpena ai motu unga fautasi. Pe ta isa le taunuu. Ona o le whaamai o le COVID-19 ma le misela, ma o le ala lea I le aise nau ta ingo le āfioaga I toi fia tau wā I le nei tūunga. Pe tai o le waa sa whaau le stasio tama whanau le āfioaga o Toamua ia Pepe Christian Fruen. O le toatelo tama whanau le āfioaga ua ngā I whafoi ngā luenga whaavaitaimi. Pe tai o loo iai whanau o loo nonofo pea I te tonu o le noo. E whaasifulu ono le au whai o le au waa, pe tai na o le tonu se fulu, le o mawhai o na awai li taiminei. O loo kapeteniina le waa e le alali ngali. O se tasio tama whanau a le āfioaga o Toamua ma Puipa'a, ma o le āwhisoso ni ai manisio tama whanau sa kapeteni e le fautasi o le āvi'ivii, sa aloina fo'i e le āfioaga o Toamua ma Puipa'a I tausanga ua mawai. O le si'itia o tō mai mga waa o tina matamaitai I tō mai wha teknolosi, o le manulauti le o le aonga, ina ia fisosoani e si'itia le tūlanga o lātou wa tina e wha le tamau ainga wha asoifuanga manuia lautele I totonu o ngā luenga, āfioaga, mai tūmalo e 5 sifurtasi o lo o tautua ai. Pe ona sauno ai le minista o tina matamaitai, a tina e o āfioaga mga fisotai, ia leo talaki la mositele sio. Whamamafa I le amana ia ai o anga waa o le tūpā o te maitai I tūlanga wha science, technology, marama wha insinia ese, pa pēr mita upu tau matematika. O se tasio vaenga le nei Paul Kalame o le maua le avanoa, e wha asoaini so tina mai la ese o atina e o Samoa, I me totia ma wha amatalanga tau teknolosi o lo o wha ongaina.
O le aso nafi sa whaamanatuina i le aso whaapitoa whaavao malo. Mo le whaatauaina o le sao tau o tina matamaitai umai le lalulangi. Sa whaamanatuina i le aso walu o mati luafi lua tolu. Peitai ono o mafuaanga le maalofia ua tu'uai tua le aso ua whaamanatuina ai. Lea na whaatoa whaatino ai le nei polkalame i le aso ananafi. O le awauli nei o le awhai ai fo i le polkalame am ta ngā luenga o a onga ta alonga maanganu o ma le UNESCO i le taumea sina. E una ia whanau teine o loo a onga ina ia fia i le nei tomai. Fautasi ai ma le a awa uina ina ia sila fia awala e a afiai le whaonga ina se o upenga ta whailangi. Ua toe maua fualaau sa le i maua i le faletalavai i le falemai mo tōtua, ai mai se fualaau o le suka. Ua whaamaunia mai le ofisa sila soifua maloloina ia ai ono Dr. Alec Ekiroma. Ua toe maua o mafoi talavai a whanau sa le i mawhaiu na maua. Ma ua toe fo i le tūlanga masani le maua o talavai i le atunu o loo mana o miai se swani. O Niu Sila ma au se talia, lea na awina mai ai nei talavai. O TALAFOU na mo le amatanga o ngā luenga o le nei ASO, manu e tele fe au ma ngā luenga o le āfioaga me le atunuu. Whaafafonga i TALAFOU le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo o le TV iwa. Le si fofonga o Samoa, le 2AP.